Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan ang mapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin, kagayem. Kablawan tayo man pa'y amin na likers, subscribers, ken supporters. Sapay kuman, saan kayo amang amang tartarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Ti umuna ngagsao. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agbugwa mampay. Ni, tambak manen ti mainawan. Unay kamuton Marvin. Apay ngay, di kamut na ginaw. Nay, apay ngay asyak ti pabasulan. Kaya't mo asawan. Saan ka anang nangan anagmalam? Nanganak ngam talo lang nga pinggan kinausar ko anagmalam. Talo abaso, kan talo kutsara. Mutlagayam. Naginaw kamut kuman Saan lang matasyak kinangan kan nagusar iti pinggan? Apay nasakit tinake mo ang manginaw itinanganan datatang kenanang? Nawambanugak mo na pa nagtrabaho. Agpada Nagmalmalumak mo't anapan nagtrabaho. Naknaktangan ti imak kentel-tel ko kada bukot ko nagmalem anagman manicure. Naktanganak mo ito nagmanmaneho. Nalabay anyaw ta syakton ti aginaw. Adamot ngamin inaramid ko itay. Iswa sa anak-anak kainaw. Da kami takin trabaho iti day tananang. Di sika kumangarunan tinaginaw itay. Sika kumaa. Unay mo't daytan Marvin. Marvin, anak. No sino kada kayo ti makasapar nga aginaw. Isun ti mga ramid iti dayta. Nagalas apagap-apaan ti trabaho. At damat trabaho. Apay kid din na siya. Nalakaakmat nga rudo na mabambanog. Ni tatang yumat kat mamapanmat iti taltalon. Nikindi ati aginaw tayo sa ti babae. Ay nabarok, babae man wano lalaki, agtinulong Jak lakit di kayo ti aginaw na nam. Ay unay daytan, Marvin. Anyati ko na bakay. Iti daytoy abalay, magsiinawan ti panganan na. Anya? Napatudon nga men, dakinde kan Marvin. Iso nga inawan tamutin at ti panganan ta. Di pakit mabuslunan tayo ni ti sabawn kan danaw. Kanya nga ron ti mabalin nga ay.
Ito nukwan, agpinatudon damanan nga agbayan iti danaw. Ha? Unay daytan? Awan ti trabaho mita Apay yan, no? Ang trabaho. Aginaw ka mo't. Manan? Anya amanon. Di kang tupay naging inaw. Sikat ti para inaw ita. Tawan mo't trabaho. Awan siruk mo. Uresi ka, awan mo't sirik mo. Aglabaak kaka. Oresyak, labak mo di rubber shoes ko. Pambar. Aginaw lang amin, masapol pa nga dabaw nam. Mas dawakan ka Mhm. Apay aya. Taday ta aginaw. Iso ti pagsaksakitan ti uloy Aginaw lang. Siyak tuman laengag. Basta malpas lakit di dagiti dadaitak. Saanan nanang? Da kaming ti makamoy ti dayta. Bagtit kansan hindi. Adla lang arudan tumulong aginaw. Ado pa lang nga arten. Sikan ka aginaw. Ay sikan. Sikan, ta sikat ti babae. Sikan! Na, una daytan. Nay, apay nga ginaw kayo tatang. Tapnawan pagapaan niyo nga asawa. Naglukon da di Marvin. Intarayan naman ti mainawan. Bay amon, ta inlawak mo tayo. Marwam ngagsadot-sadot no kasta. Ala, bay amon, tapnawan rire. Mabannog kayo mo't iti taltalon tatang. Awanan yaman na balasang kao. Madi tatang. Masapol ani Marvin taginaw no iso ti umuna sumangpet. Ken no iso ti awan ter aramiden na. Unak may tabaya amon, tapno awan rire. Ay, sana mabalin tatang. Aginaw mo't tamang mangan mo't. Ah, Agsarita taman imbag Marvin. kasla seryoso launay ti bagam bakay. Seryoso talaga. Anya nga minataya, pagkwartaan? Anya pagkwartaan nga bagbagam? Anya nga ron nga? Saan apagkwartaan? No di kat pagkinaawatan. Pagkinaawatan? Sa dinaw? Dito'y balay May papan iti trabaho. Kat nadamot trabaho. Ure adda trabahom, aginaw kamot no sumangput ka. Apay lusikan. Apay ayata na patudon ka launay. Lana, baliktad man ang ti sitwasyon. Kano si katin na patudon? Rumarak malangan tapnawan riri. Hoy lalaki! Aginaw ka pa'y sakbay rumor ka! Langgong ka talaga niya. Nay, anya man ang tibasol ka. Kunak nga ginaw ka, di kamot na ginaw. Inaw manan, kat no trabaho ti babae da ita. Langgong, trabaho ti lalaki ti dishwasher. Kita man ni Mang Kanor naggagat. Iso tagluto, agugas, aglaba, agdalos ken aginaw. Iso anagbak nang tanagagat. Kasano abak nang ako nang awan pang sweldo na iti katulong. Iso ti katulong. Ulbod. Nagagat ni Mang Kanor. Masayangan iti pagbayad na iti katulong. Iso nga, ison ti mang trabaho kadag iti trabaho itong nagtibalay. Saan nakasken ka sadot ken sulit. No sa dutak, sa anak ko man mapan makiman maneho. Day talatan ti ammom nga aramiden dugyot. Anya?
nakita mo na tayo imbilag ko rubber shoes ka. Apa na tao ta nagtulang? Hindi, bakit? Nakita mo tayo sapatos ka. Na, apa di ka sumangbat? Talaga saan kan akayat akasarita? Bakit? Tulan ka din, wano umal kan. Saan kalata sungsungbatan, loko? Panawan ka man lang eh. Hoy! Awan ti tagawom dito'y balay. Isu nga inawam ti nanganam. Manan? Naknaktangan ti ima ka nagman-manicure ka nagpidpidicure. Naknaktangan mo ti tenged ko ang nagdumdumog. Nagsakit ti sikat ko. Adaya mangibabaon kan ka nga ginaw. Kaslembon nakmutlaengen Ngamen, saan mo akayat nga nawan dagiti pinggan. Isu akapilitan asyak ti manginaw. Ngam ibagakken ka. Maudin daytoy a panaginaw ko. Ha? Oray man malungtot ditan. Ulay daytan kindi. Marvin, kindi, mapan kami, hindi ilukaos. Isa makamu kayo pailang di tibalay. Manungal daw yu ijay ayatatang. Makalawas mo ijay. Nay, di kay agap apa ha? Apay kumamot nga gapa kami ngay. O di karkaro kanya kasaan nga umapa. Ngam sadot ken sulit kamot. Isu akapilitan nga daapa. Pag ginawan nagtumat ngamin, kat sana trabaho ti lalaki na ita. Day tala ti among ngay palusot. Daytan ti ibagbagak. Pagapaan niya ti trabaho. Isa bilbilinan kaya adi kay to agap apa. Kakababay ni ti kaaruba. Talaga mo tatang. Di kayo madaragan. Saan kami nga agapa? Ikabil kulangan ti anak dito yung lababo. Uray, tadamot nayon na amay nawan kada maugasan na kalkaldero. Kan may sa malada ba kon? Inawan to ni Kendi no kayat na. No saan? Makamon. Inurnong manen ni Marvin ti mainawan kada maugasan. Jak gargarawan dagito yung mainawan. Masapul nga isot manginaw. Urayon na ko ni Lili. Kababain mo't numaladawak ama pa niti pagtaanganda. Sapay inyo na'y unay na kanya kamasapak. Mapanakit din. Makaamon ni Marvin iti mainawan. Pastan anangan pa kayo. Kit amom. Jak kayat tiriri ta kababain nga paiso karag iti karuba. Uray siyak mo't jak kayat tiriri. Iso nga aginaw kan. Tanalpas tamot tananangan. Kastulangan karamidan ta ba kayo. Agpalpata pa'y. Kit kabayatan ti paragpalpata. Agtulag ta. Seryoso at tulagan na ito eh. Anya manunday ta akalukwan? Sana kalukwan. Diga ma, tulagan na ito'y forever. Ti kayat ko asaway, aging gatong palbiyagan nga aginaw, ti saan na makatungpal, iti da ito tulag. Ibagamon, nanya day ta. Umanamong ka, bakit? Wun! Ti saan amang tungpal, kat ison ti aginaw iti agnanayon. Korek lao na nata ba ka? Sigurado asika ti saan ang makatungpal.
Iso asigurado asi ka ti aginaw forever. Uy, kasto na dyan. Di ka nalpastan anangan. Ket kastaw iti tulagan. Awan nagkutkutay. Awan nagtagtagari. In short, awan agsao wano agtimag karata. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Sige, tapnusikan ti aginaw adiretso. Uy, agbilang nga kiti talaw. Kalpasan na. Awan na nagkutkute, awan na nagsasaw. Tati umuna nga agsao, iso ti aginaw. Ita, kan iti agnanayaon. Sige, rugyantan. Agbilang ako na. May isa, dua, talo. Sa anak apulos nga agtimag, kita man tilaing daytoy asawak. Pare Marvin! Pare! Ewan na sa, munoy nga kaon. Munoy ka latan. Neng, just kayo man gagasawa. Handa kayo matgayam. Hindi kayo pa'y mangikaskasaw. Nay, agap apak kayo kanay. Kapay ngawan tinagarihan. Awan pa'y sumumpat ka na kayo. Aprosak man buok mo maray. Arang agtimakan. Na, salat ang agtibag. Pare, okay lang ka nga aprosak ti ulo ni Bagat Mao. Sapay naglamoy at tibok na. Sana sumumbat. Silence means yes. Aprosak lang arulan ti ulom kan buhok mo maray. Di ka pala, awan palang tima ka na. Bastusan daytoy at tao. Naglamoy at nagatindog tibok mo. Nagmayat nga aprosan. Aprosak manipod tok-tok mo. Nagpababa dita bukot mo. Na. Naglamoy itong tibok mo maray. Say upag man. Ay na, nagwisit daytoy at taon. Nagbanglaon. Ay, wala ta. Dadal sa matan ti ulo yung agasawa. Sige. Pakada akaon. Mga no, makaranak pa iti kinabagtit yaw. Bye-bye. Ayop daytoy asawak. Buy-buyaan ng apros andak. Di pa'y agtimag apulos. Manong Marvin, umayak man. Manong Marvin, umayak man. Sumragak man laangan. Ha? Adda kayo matgayam nga gasawa. Di kay pa'y sumungbat. Ha? Agap apa kayon samot. Di kay matagtintin na gari. Manong Marvin. Nagwapo ka mo tan, iti kasta alangam. Cute ka Saan ka di, Manang Candy? Nag-cute nila kay mo niya. Di pa'y sumungbat. Tulang ka di, Manang Candy? Wano umal. Manong Marvin? Aprusak man tarupang. Ayun na. Cute ka talaga. Agkak man taping-ping mo. Anyan na ito, Trixie. Nagsaya atan. Agkak kumapay ta bibig mo nga. Nagsakit mo ti pa nagkitkita ni Manang Candy. Maminsan tulayan nga na. Daytay, dudwata.
Ayop ko, alalaki. Nadlaw ko akay kayat na ti panangapros kan panangagak ni Trixie kan kuana. Nagsubli ak manong Marvin. Kayat ka talagang agkan kan aprosan. Agkak man ta bibig mo. Ayop kayo! Tumaraya kon. Ayop ka, Marvin. Kayat mo mati paprusan. Ayop kang asawa, buy-buyaan nakpay ngap aprusan da itay. Di mo pa'y laki nabil da di at tao. Ya. Nagpuskol pa'y latarupang ngagkatawa. Nangabakak. Yeah, si Kantagin now forever. Tarupam langgong. Malun ka man laengan. Daytoy pay. Bakit? Malumot ka niya. Tatugawin. Ayop ka. Talaga amal-malwan ka. Stop. Bakit? Bakit? Sige, trabaho ka amin na patrabaho. Basta, lipatin mo ti amin. Pangasim. Ayop ka. Hindi na akong maluhan. Sana. Daytan baka. Daytan, Marvin, Candy. Trabaho lang, isukat yun, tidayaw yaw. Madia, tiyagasawa kat agbinuli, gitirigat, kan ginawa. Sana sinsinan ti panagdena, uno ti panagasawa. Ikabilangan tayo tirik na ti tungkal maysa, ta kayat ti namarswa, naragsak, natunos ti agasawa. Itan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan na napaulwan. Ti umuna nga agsao. Ito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan amay tampok metlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti RRR Productions. Isagsagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Or na daytan kaka.